Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhiar tu silen sang puya Sarkar lai puna thona kumsom pare chin chunglam COVID-19 ridana pek me ka ngai thatu te ridana la vek turin kan ngen chewa COVID-19 la ka invent na ma in thada lo ula ina tomta tin tul to palo chon pon chuak lo ula mai tom na wa midang nai lo kudle mai ti file ridana lak te lo ngai poi mo zelong cheu COVID-19 kai hno she du ne chon pum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasri pariat bial pali parukle pakhat bial pasri panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chon chanchin thalonga thak chun zomang u Health Minister Dr. Alal Thangin hovin MC Councillor tele Aizawl City Area Local Council ho tu 10 COVID-19 laka Aizawl khopoi him theina turam mala kho dan turan soi ho Myanmar ram tol chung boin awanga ral kan mizoram lo lut te chom dol na khosang sangin an thok mek Voin Khan Gujarat Chief Minister Thara Bhupendra Patel kai shwai Council of Minister te chu Governor Acharya Devvrat chuan rin ma thu tiam tirin alalut Voin Khan Prime Minister Narendra Modi zon Delhi Defence mun pui sak thar a hong Health Minister Dr. Alal Thanglen howin Voin Khan apisa Aizawl Municipal Corporation AMC Councillor tele Aizawl City Area Local Council ho tu 10 COVID-19 laka Aizawl khopui him theina turam mala kho dan tur an soi hova Health Minister chuan meeting ko chan soi fi in COVID-19 rivei mek zinga za somruk chu Aizawl khopui chunga mi te an ni a Aizawl khopui enkol turami puiten an than chua councillor tele local council ho tu tenen malang dan chungchang ne akai hnoi thil poi mo soi ho hi atul hle ani atia ripuya len tira tanga ha po soi lova thei top chu a ma an lak na lom thu soin an bial chung ba ka bial pon thlenga an luang chuak thin tele sarkar malak na thatak an thlop thina wangin lom thu a hril ani AMC councillor te chuan vaccine na thei zong zong ten an lak kim veka poimo thu war takin an soya mi puita zirtir konga thei top an so don ti an soi bokani an bial chung din hunan thirin ri in kai chona tamber chu thenam khoweng le chung khat lain na in len pu atangin ani ti an soya hemi konga hian mi puiten mo phurna an nei te war zok an zirtir atul ti an soi bokani Aizawl Borsa Point Red Zone puandan kalmang te ba ka 4C inen kona chungchang tele frontline workers COVID-19 shikai nuna chante tana Mizoram sarkar in zangna domna asiam dil dan turte asoya MC ho tu te chuan zangna domna hi tun thani somthum thlenga man turani line shrileng in ji omlam apan thai silwa wangin ahun hi po se ni se andu thuan soini voin meeting a hin tun naya frontline workers task force roi to poimo tak tak mi pani pu wanal de kalai puitlang Aizawl City Area Local Council Association Treasurer le pulal ngai oma veng noi local council chairman ten COVID-19 na wanga na hlutak an chan chu poyan ti thule an sun thu an tar lang ani Myanmar ram tol chung boin awanga ral tlan Mizorama anolu bel mek line champhaya hetianga lo lu du tele lo lu tum an tama wangin zomi welfare committee champhai ZWCC chuan an ma ni lo don sona an chenai lo na tur ngai to in sameka he in an sakmek chung tur hi champhai South Bial to MLA puti jel nun tlonga Minister of State chuan rangwa bundle som a pe ani champhai veng thara Holy Cross School compound chung field sira sakani a ral khan enkol mek na building le tuna insak bel na tur ram hi Roman Catholic ko ran chuan a thon vekin an mantir ani tun lai hian Myanmar atangin telephone mangaral khan lo lu du tam takin an ron biak thule chumia wang an chena tur hi ngai tu a ma lata ani thu ZWCC ho tu te chuan an soya tuna in an sak mek hiral kan lo thleng hlimte COVID-19 trikai anom MT NFM ma a lo da lei lok na man phot turani anti a hrian kai lo ti fin fia te chu heta tang hian mundanga son chuwa thei ani ang he in sakna tan hian sumpai nei sa engma an lo thule aba an kal thuan soi hemi mara kan lo lut ma sa an lo boy pui to te zinga mi som ko vel po hein sakmek bul Holy Cross School building hluya tuna hian an kho samek boka heng mi te po hi ZWCC hian an ne en ko reng bokani heti lai hian Nongklai district a chuan Myanmar ram tul chung boin awanga in huminat zonga kan lu chu sam khazeruk an chuang to a ni tinin ral kan hi an lu bel zela ni zane voin lama ron lu te telovin sangaw RD block hom chunga ral kan sang khaza somnga velanom meka Nongklai khopoi chunga veng sang sanga zali somli paret anom mek bok hengba ka hin Nongklai district chung khodanga po chung ko then khat an omani Nongklai DC Dr. Andrew Ace Vanal dekan All India Radio correspondent zona hangin ral kan te he thei chin china sarkar chun anga event renga ti a ripui dan na po pek tura ro man ni in nak tu khian sangawa chuan ral kan te vaccine pek tu man ni atia Nongklai district chunga BDO te chu an huam chu ngun taka vil tura hriat tir an ni ati ral kan ten Nongklai district an lu na ber chim tu pui an kan na sai si chua voin khan pang khuwa khotlang chuan hatlang kovin
ral tlan ron lut te don son na tur le chol ha dam na tur buk an zara ral tlan ron lut te hi man mo taka mani in lum chua san ani athina wangin pang kho khotlang hian ei tur te ano siam sakin an lo dong song thin ani longkrai district ral tlan omek te azat ve aya tam hi Myanmar ram boitir lama lut te ani a tun hnaya di day puan nuwa ral tlan lut thar hi ni tin deuh tho an lo om chowa anom belzel porin ani Association for Voluntary Blood Donation AVBD chuan voin khan aizola kum sang ni somni pakhat chunga Paul Mingati sen petra te choi moina hunan mang heun hi Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thanglenan man puin mishing dam chung toy te ya lainat na khongai na le mangain ama ni mishing pui te rong bol sakluka poimo om lovati a ring tunin atanga ma ni mishing pui te mangai na lan chuati na kong poimo le ro pui tak chu a thona amamo tu ten hena thisen pek ani ati covid ripuin mizoram noi wangin nikum lama tangin a thona thisen pek atlan hiama AVBD ten the top chu a tanna in ko shane polte aron pen chuaka mol pholu tuklovin akal thei pha ti health minister chuna soini AVBD president pusila name point heuna hian thu soin voluntary blood donation a Mizoram chu state union territory zinga ti thaber pol ni chhorenga meichia te thisen pek sang ema indiram puma meichia te pek hi za panga ni line Mizoram chun za somthumatling pha ani ati report alan danin kumsang ni somni pakhat chung ti sen unit sing ni sang gusari pali blood bank sang sanga pek ani a hetatang hian za somret poko point poruk pariat chu athona pek ani Voin Khan Swachh Bharat Mission Gramin Bot Sain Mamita India Ramin Zelena Apu Kumsom Sri Panganalomna Kal Zela Central Sarkar Program Fana Be Pui Thagna Azadi Ka Amrit Mahotsav Swachhta Hi Seva Sangni Somni Pakhatsu Mamit District Board Sab District Water and Sanitation Mission Mamit District Chairman Dr. Roza Manahong Dr. Roza Machuan Fana Chu Mimal Tina Changa Ain Chan Poimo Ati A Plastic lam le plastic atanga thil siam chu mangklem zel tura kal khom te chu cha in faina be pui thak chu PhD department lamti tura chau da lovin mimal tinten anmo phuna thawni ti hretharle turina cha ani Voin Khan Kolasip DC Dr. Aisler Thanglena chuan Kolasip district chunga Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Hnuai Kong Pui Siam tu contractor te chu DC conference room a ko khomin anna te changzo ka thokzo thoi turina shil Kolasip district chunga PMGSY noi na tho mek bil kho thli tu chon pui tu sai phai in kar chu changzo ka thoni theinan navel pui tu team din ngalani Kolasip DC chon Lok Sabha MP Pusila Rosang kai chuna noi thakalta August ni somni panga district development coordination and monitoring committee disha Kolasip district thut khom tuma anrel to angin PMGSY noi kong siam te changzo ka nakal pui tul thua soya na zo hun tur bituk chunga zo theilo le voi engemo zat hun bituk po se ngai ani thin chu poyati thua soya DC chon na chakzo ka thoni theinan na vilpui tu tur team din ni thu soin he team a he magistrate PWD noi SDO police le Kolasip sub headquarters MI oterot ani thu soi ani aizol matanga mamit khopui pan na kong pui National Highway 44A dampule dap chu inkar kong chia chu mamit sub headquarters mamit le Mamit District MJ Ruai tu 10 Antlo Puan to thin angin National Highway 44A dampui khonwai le dap chu inkar kong pui kilometer som pani thui black top lo baka lungpo la phalu lai te po omin mun tam taka ko pang leimin pai failo awang te in kong tlon de thoin kong hi adiak nal hle ani tu lai ro suna sata wangin helai kong hi che in adiak hle a lir thei tan kal har sa a lir thei tang le kong se ta wanga motor radiator tau che te pon oma lir thei te chi le lir thei kan hi nei chi tan kala har sale zolani helai kong se ta wang hian khol jin ten har san an tok na sa hle a damlo phur ambulance te po kong diak na la wangin an tanga hemi kong hel na kong hlui lam chu kumsang ni som pakwa hnulama siam that ala ni lo wangin a che hle thawa nimin ro sura wang le minin kong a hno nuwa tukin khan lir thei kal theya siam le ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puanani Voin Khan Gujarat Chief Minister Thar Bhupendra Patel kai shoi Council of Minister te chu Governor Acharya Devrat chuan rinom thutiam tirin alalut laklu in khome gande nagar ras bhavan ani a Gujarat Council of Minister a hian avai khatnan kalphung thar kalpui ni in Ministry masa Minister lo ni to te man non to lo na kalphung no repeat theory kalpui ani a Minister thar hlak somni pali laklu ni in anjinga mi somi cabinet ni in Minister of State Sompali and Oma Minister of State Zinga in Meichia Patni Antel Ani Voin Khan Prime Minister Narendra Modi chuan Delhi Defence Munpui sak thara hong thu soin Prime Minister Modi chuan Voina Defence Complex thar chu India thar
New India entir tu ani ti soin sipaite athuam changdon ani atia voina hontak New Delhi Kasturba Gandhi Marg and Africa Avenue Defense Office Complex chu kum khat chunga sakzo vek ani a huntiam sa kum ni aya ma da ya sakzo ani chu thil chin che tlak ani thu soin COVID-19 Sri Lanka ra he na wang hen mitam takin na tho tur an nei pha ani ati ramin zelena nei kum som sir panga na hian ram chung khopui ber Delhi chu na sataka ti mason me kani ati bok voina defense complex khonthara hian defense ministry le armed forces pathum army navy le air force officials sangsari vel an thudona khol changkang tak tak le tunlai thiamna thar ber ber thuam ani chanchin thar serti topna na tang pui Health Minister Dr. Alal Thanglen Hovin AMC Councillor Tele Aizawl City Area Local Council ho tu ten COVID-19 laka Aizawl khopuya him theina tura malak ho dan turan soi ho Myanmar ram tul chung boina awanga ral tlan Mizoram lo lu te chomdol na kongsang sangin an thok me kani Voin Khan Gujarat Chief Minister Thar Bhupendra Patel ka ishuai Council of Minister te chu Governor Acharya Devrat chun rinomna thutiam tirin ala lut Voin Khan Prime Minister Narendra Modi chuan Delhi Defense Mun pui sak thara hong chuti zong chu chanchin thara kan pon thei chuni